Ebyona byagambwe rizoba omukanisa ya Kashaka Worship Center Church Carlos Poimen Ministries erukushanga mutawuni ya Kashaka Kasharo mu district ya MBARARA aho Pastor Ambrose Tushabirane yagambire ntamaza mukama ngo baryo mu ruhuziro rwo kuhakanisa batyo bejumbiro mu program za government babone ku rugomo bworo. Twegite omukwatanisa akasenta karugo mu government tukakozeseje tugarrayo tukweyombeka twetungura. Oguyayongera yasingiza President Yoweri Kaguta Museveni ngutumwe bembeze nk'abandi kureka no muhereza wa Ruhanga ngo nahabo cyabara kumwirukaho bamugendeho mpora no muhereza wa Ruhanga kama kamutuma ko muhereza okujumwa ningashe byakurabamo aba kumakanisa. Of course natakobera bamakana ranga witu nabera eminyeto rukucereza ingire mikoneta rukwenda gukora nayo yaraburwa. Ochera usitamari amahanda renguti nico koze hato shahenda n'ujuma government nabwe cyo go muntu nibo bashuma abakora sibasima government bari kugira ngo babiri batari kumanya kuno kwero kubakundetyo batyo nuko kuhano bahabuzi imyete cyinkuba habura neki mu rugar groups zitwegesa bindi kandi usanga waize kufunomuze ogukwiya mu kibikizo. Government ya NRM bwa hateri yonegezeho kuyabantu mu bworo erukurabira mu program za yonke myoga Operation Wealth Creation Parish Development Model hamwe n'izindi. Omugandi Reverend Canon Erasmus Turiyatunga oriyo mahandi cyo burebereza bwa kigezi yahabura abashwerine ko bembeza amazumo mu makagabo baba bari abo kutunguka. Reverend Turiyatunga ebyagambo byabaye bembiro mukoro gwo kutasya ba member basya omubina byabashwerine ebya Fathers and Mothers Union ahakana ya St James Church of Uganda omurakabari municipality. Omukushaboku abakaza 36 hamwe n'abasheija 37 nobo bataye bombi bina byabafumbo mu kanisa. Oguyagira ngo bafumba kuba kwe kwasa mukama Ruhanga amakagabo gaza mu businge. Turiyatunga nagira ngo makaminje birebe tugara mu businge ahabo kuba bafumba tubine mazima kana hamya ngo mu kutina Ruhanga ebintu byona hamwe n'emigisha no hebero kuruga. Gasha kwa Mike watwachire hamwe na Job na Manyapuri.